Poštovani dragi turisti, dragi naši vernici, evo nalazimo se u podnožju Sinajske gore. Evo naš brat Milan. I idemo prema ispusnici starca Pajsija Svetogorca. Ne, Agi. Ajde. Aj, stigo vas kresti! Ispusnica Svetog Pajsija Svetogorca. Da, ovdje, da. Da, tu. I da zvonimo, ti veše zvonimo. Mirio te valde. Tako je. Dragi putnici, dragi naši vernici, pobožna braća i sestre, nalazimo se ispred podvižnice Svetog Pajsija Svetogorca, čiji se grob nalazi u Surotiju u manastiru kod Soluna. Nalazimo se ispred kelije u kojoj se podvizavao 4 godine na Sinajskoj gori. Sada ćemo da uđemo da vidimo crkvicu u kojoj je bio Sveti Pajsije. Ulazimo u keliju u kojoj se podvizavao. Evo da pogledate. Naša braća. Kako je slatka kućica. Predivno. Lično ja mnogo volim Svetog Pajsija Svetogorca. I mnogo sam srećna što smo ovdje.